Now that's just another groove to kickstart your morning. That's right. Good morning, Fiji. It's Gold FM bringing you the classic hits to fine-tune your mornings. And Fila still trying to fine-tune her voice. And as always, Pedali still trying to wake up. Now this is where you'll find us every morning from Monday to Friday. On Daybreak with Pedali and Fina from 6 to 9. Join us. Ni sambula sai koyongo na Vakaleleka ni nonda itukutuku. Esa teku dikebi matua saratiko na bei vakatoroi dakitaki e na toribaki e namba kiongo. Ongo na kenen dikebi vakabula na toso ni dakadaka. Esa bena kata na bei bali ni bola ni Prime Minister mera vaka yang ataka na bei ministry ke na bei tambana vaka matinitu e rota ni ono sambula pasende ni labo e laba ki bei ira me e toba na bulo tune. Ersaba kota na bei ministry na nonra baka tutu kina bali boli Prime Minister e na bula saoti. Esa bena kata na bali boli ni Prime Minister me baka totolo taki na daka ni bei baka toroi daki taki e na nondo bonua. Esanga ni tiko e viti na ministry ni kena dikebi na matangali mate na dengue. Endo bako titiko ki Melbourne, Australia me lakin dikebi mai kina. Na tikina sangai men dikebi rao o yana matangali dengue wakadaba e beto vitiko. Tukuno buni wai mai kama e wara ki tiko na mazala ni kena dikebi me Australia ia enongonongo e rato sa sanga tiko merangarabi o ira ratobi mate. Esa bakandei taka na songo ni baka bulewa na People's Democratic Party ni rato na rawai dambe e na bending dingi lewu ka rato na lewena na matinitu e na value taki kataraba. Tukuno Nirmal Singh na ngusi ni bosa ni songo ni sa bakatangau tiko na nonroto bakabakarau. E kayo Singh ni tuku erto sa bakarita Kongo e bumay na nonroto sa bakandei taka na nonroto bakabakarau kina bending dingi lewu. Kinigito, erto salai kembani kuwa na nonda mata timi ni leo ya vitu ena kena bakarota kina sota me Las Vegas ke Wellington. Erto abe bosaki na dorobo ke Ben Ryan ena vali bola ni rugby unioni ni mbera ni erto ngai mosombuyani kina hotela na Uprising Beach Resort main Deumba. Obiti tombo wata ke New Zealandi, Australia ke Sikotilandi. Esa me dabe keri na Vakaleleka ni nonda itukutuku ni teimo demanda. How would you like to spend your morning? You could spend your morning like this. Or you could spend it like this. Tune in to the Morning Ride every weekday morning from 9 a.m. till 12 p.m. right here on Today FM, Today's Hit Music.